Football Titi part jasari panhina ngai thavele don ta ila Manchester United striker thar Benjamin Sesko chuan akhuba liam aneya wangin thakhat vel achol angai dona United hian ni puilaya Paul Magdalene samsari pali senga RB Leipzig atanga anlak lu hi anchor theiri don lawani Sesko hi kumsamni pani mi chau alania United tan hian match som pani khel to in goal ni akhung to Spanish club Barcelona chuan hunrei tak an khelmual ming thang Camp Nou an man theilo hnuin tunkar to pa ero an mang thei don ta a La Liga match an khelle masak ber tur in rinnia Athletic club an mikhwal huna Camp Nou wa ngei anin khel thei to don Barca hin an stadium hi an duang takin an la puitlin lova ma se tuai hnum ani me kara atam jok pei fel to in man lailok thei ania chuwangin kumsani somni pathum mai ni somni pariat nuwa Camp Nou official match an khel masak ber an tong don ta ani English Premier League club Bournemouth player poimo berti thei Antoine Semenyo hi club lian jok tenen soizom an ni thina January tha ama be se tu ten thuk zoka dor an tumni po in soi aom thin hetiang kara hian engzatin nge Bournemouth hian an hral phal don ti achiang theilok lova ma se tu hnaya leichwa theina za tarlan a om ta a BBC ngei main an tarlan awangin arin tlaka ngai ani Antoine Semenyo hian a contract nei meka release clause Paul Magdalene samruk panga aneya Paul Magdalene samruk panga a leingam anom chuan Bournemouth tan soiboi thei ani don lova Semenyo hian adu bok chuan an lei thei don ti na ani ma se a release clause hi January thalo om tura hian thatir lam kar ni chung chau anung don thunga nun hun chung nei ani awangin anun chung nge chawin a release clause mang hian lei thei ani don chumi ma emo chumi nulama emo chuan Bournemouth in transfer fee an phut za the chuangam atul don ani Ghanaian forward hian hel tu ane rol hlea kum somni pangami chau alani bok nen wanglai hun mangtran mek chawania hei hian ahlutna atipung tun season English Premier League ka po match som pakhat khel to in goal ruk akhunga assist thum ane le der to a player chapol takani Seattle version shima Antoine Semenyo hian anopan lain Arsenal Tottenham le Millwall somna anara Bristol SGS College football zir athlang jok ngata tichuan club langsar lo taktaka athen kwal nuin tuna chuan club lian ho oron anita aji chuak thahle Bournemouth hian kumsan hi somni pathum kumtir lama khan Paul Magdalene sominan leya khelmola an thatpui pia lama lo salta po ni sela sumle pai angzong point Bournemouth hian an hlok pui ol theidon ni in alanga an club chanchina an laklu fuber pol ti lo theilo ani Kylian Mbappe chuan a club hlui PSG laka Paul Magdalene janhi samthum pakhat point pangalai aphu them maya Real Madrid tana khelmek Mbappe hian PSG laka sum aphu thi mu ngei po ain beisei hetila hian PSG hian Mbappe laka Paul Magdalene janhi som pakhat lai an phut ve boka PSG le Mbappe indu saktak thin kara in mu thiam lona buaina aum zui zela tuna sum anin phut ton na hian kot hial thlengin akumakum anchin fel theilo thu boy kal zel anitari ani kumsam ni parungmi Mbappe hian PSG a khellaya PSG in lo anpek lo ringot po bel khomin Paul Magdalene somli paruk point pathum lai atling tin a lo bik chawa po sum in pek ngaya asoi hi atam tham hle PSG a Mbappe a khellai khan a hun top lama PSG hian Saudi lama shal anrem tia ma se Mbappe hian Saudi lam apan du si lova khata khan PSG in sum tam tak an mu thei tur an mu thei lo pha annuwa contract zia tharpuyan tuma ma se Mbappe hian annol zela khatianga ankar thalo zela khan PSG hian chordu lovin an shremzui ta hialani kha PSG a khan Mbappe hian captain ampen te hiala shreng mana ma se PSG achua sandana te contract annola wangte in PSG lam hi anlung oi big lova PSG hian Mbappe hi club lam ngai chang lova chet la puin PSG club za tok lova an ngaya club thu oi lova an ngai bok chuwangin zangna domna an phu tam hleya Mbappe po hian PSG in sum tam tak min ba tin a hlo tur an pek lo te ba ka ril rulam ngong na khopa achunga chet an lak na te inrem na an nei pia lam thlenga club chet lang na angte sum phut chua theina kong thin reng dapin chungte chu abel khoma
pawn makta doi zani chuang dai PSG laka beisein thiam changjok ni anin chu chunjom ta zel ani tuna Barcelona le Brazil forward poimo Rafinha hian Brazil tan khel lovin Italy tana khel athlang teu hleya chumi chungchang chu ti hian a soi Italy national team in min kau khan kapom tluan tling teu tak zeta Euro sang ni somnia an champion khan Italy tana inlan kha ka du mana ma se vanei thak takin passport a boina kanaya wangin ka kal thei ta lo khati lai khan Italy national team ma mi then khat khan min be thina Jorginho ngei point min berenga Italian staff te po khan project thatak min si mu khang te khan kamit po ala le renga ma se khati hun lai ve khan Brazil tana inlan chakna kanei ero ala re big lova ti chuan Italian passport kanei khan na a tho thei tak si lo awangin ka van nei ta ani ati passport lama khan har sana tok ta lo sela Rafinha hi Brazil tan ni lovin Italy tan jok a khel ngein arin oma ma se passport a har sanna anei awangin aril ru taka a hak chak jok Brazil national team kor ngei mai annuwa a hak thei pha ani Rafinha hian kumsang hei somni pakhat October thla khan Brazil tan senior level a khel tran ve chawa khami ma zong khachuan Brazil senior team tan a khel phak ngai lawa Italy pan atumna a hlo cham hnu lokin Brazil an har chuak ani bera Brazil hian kawin anmi anina a antan anti ngeta ani tu naya Angola Africa ram re theijing ami in Argentina national team an som lu ta sumpo an seng tam hle ti te kan soito kha chuta chuan Angola hian Euro makta doi som pani lai Argentina hena hian an pe ni te in tarlan ania then khat chuan dollar makta doi som pani ti in an tarlang bok kan soitum ber ero kong dang ania Angola hi Africa ram re theijing ami ania tuna hian GDP per capita ranking lama chuan Angola hi khovel ram tam tak zinga hian za somni pasarina ani phak troka hetiang lam ranking siam danga phei chuan za somli le tina da ya da te po an om bokani Angola hian Argentina anin khel puina match cricket man kha dollar khat an chiar bok ani ome cricket man kha atlom leya he thu bo saila hi chuan dollar khat hi India poisa a cheng somret pariat le poisa somruk pathum ani Angola hian Argentina national team anin khel puina match en man kha India poisa in cheng zaman empo athling lauti na ania en man kha atlom hle ma se a hlut na kha an mu chen em awangin suma boy lovin an hausalo chungin Argentina a khan sum tam tak an seng phala India rama Argentina an local don ti puan ani nuwa cricket man kha ngai tuana alo lang nga la cheng engzat nge kan ti chuan cheng sang thum zanga atangin ain trana premium package phei khachu cheng singa man loi ni in sum sen tam angai hle India hi GDP per capita Angola ain asang zoka din hun thazoka ding ani ma se Argentina national team ne na friendly match cricket an siam ve en chuan India le Angola hi anin thlau hle soizui chiam po achak om hleya ma se du tok ta ila engting takin nge in ril ruwa om zui ve hlom le Cristiano Ronaldo chungchang le transfer thuleng soimain in khel result le abe boma kalta lokila Nizan Khan international match engimazat khelania chungjinga chuan FIFA World Cup sangni somni paruka khel tur khel phak tur zone na Europe lama nei chunjom ania heta hian Northern Ireland in sikhat fai Luxembourg an nea Poland in khwalmola Malta golthum gol ninan ne bok Czech Republic in siruk fain an mi khwal Gibraltar an nea he matcha hian Czech Republic player parukin gol khat theu an khunga phu takin point thum an hlo chuak he matcha hian Gibraltar hian goal shot voi khatma an nei lova Czech Republic penalty area a Gibraltar lam hian voi khat chau ball an tok boka team pahni anin thlau hle Croatia in khwalmola Montenegro gol thum gol nin an ne boka Netherlands in silifain an mi khwal Lithuania an ne bok Netherlands tan Tijani Reinders Scotty Gakpo Xavi Simons le Daniel Malen ten gol khat thewan khunga Netherlands in English Premier League player pali mangin heng goali te hi an khung ani Ramlangsar Germany in an mi khwal Slovakia siruk finance of boka Germany tan Nick Woltemade gol khat khungin Serge Gnabry Ridel Baku le Asan Ouedraogo ten gol khat thewan khunga Leroy Sané an gol ni a khung bok he mecha Germany gol ma saber khung to Newcastle striker Nick Woltemade hian Germany tan match a khelna hnung pathuma tangin
goal li akhung tling der to a Germany tan apoimona alian tial ani ti hian Europe atangin FIFA World Cup khel tura in petling anom belta a chu wangin Europe ram pasari FIFA World Cup khel tura tling anom to a chungte chu Croatia, England, France, Germany, Netherlands, Norway, Portugal te an nia khomol puidang atanga in petling to Africa atangin Algeria, Cape Verde, Egypt, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, South Africa le Tunisia te niin Asia atangin Australia, Iran, Japan, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, South Korea le Uzbekistan an nia Oceania atangin New Zealand, South America atangin Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay le Uruguay te antling towa anni hauba ka hian in elna thlengtu tu ram pathum Canada, Mexico le USA te antling boka an vain ram samthum pali lain FIFA World Cup an khel don ti achiang ta a ram somli pariat in elna tura hian mun ruak no kha ma ba khi som pali lai ala omani zanina FIFA World Cup qualifying round hi khatsun jam turania Europa hian zanlai peldar khale chanve arwalin match an khel dona heta hian Austria in Bosnia and Herzegovina an mi khwalanga Belarus in Greece mi khwalin Belgium in Liechtenstein an mi khwal dona Bulgaria in Georgia mi khwalin Kosovo in Switzerland an mi khwalanga Romania in San Marino mi khwalin Scotland in Denmark an mi khwalanga Spain in Turkey an mi khwal bokang Sweden in Slovenia mi khwalin Wales in North Macedonia an mi khwal don bok ani Europe ba ka hian CONCACAF fuam chunga po FIFA World Cup qualifying round hi khelchun jam turania heng ba ka hian international friendly match engi mozat khel turani AFC Asian Cup qualifier po an khelchun jam dona heta hian zan indar sari lechan vea Bangladesh khelmola India an lenglu tang transfer thule ngai thak ma in Cristiano Ronaldo chungchanga kai talokila Cristiano Ronaldo hian ama aya tha a hriat lo thu te kan hrathina ma se ama hian ama aya thatura du anei thunga chumi chungchang chu soin khovel omphunga mihring na zona po keimani aya thajok ni turin mi tuma kan du ngai lova ma se ka fa te a ero keima aya thani se ti hi kadu samani junior hi keima ain thajok ron ni se ti te hi ka be seina ania chuta chuan ka in chuang hle bokang junior a hian thik na ka nei lova ama hian kadu chu lim takin omsela football khel athang zelemo infiam na danga kalpo ni sela lim takin omse kadu zalen takin nun mang sela apa ming awangin pressure nei na salo se achan chu pressure chu chet pui thei khopa rit ani hi chu generation shan ami ania angai tu dan tele anun phunga te po kong dang zo ani apa kani na anga ka mo phor na chu akianga oma ani thlop tla thi ania akong zo chu engpo ni sela thataka thlop tur kani keima nge hi englai po in achak na nar tharui masa kani rengang atia Ronaldo hian ama aya tha a hrelowa ama ain midang thajok turin adu ngai lem lo bok ma se afatia kher chuan angai dana danga ama ngei ai po a thajok ni se adu chutianga chuan an chuak theyangem ti ero a hriat lova ma se an chuak ngei theina turin ama ngei po in a thei topin a thlop dona chu ati tur ani ti po achiang hle Ronaldo kan soikai boka tuna Brazil kai hruai tu Carlo Ancelotti hian Ronaldo an goal sang khat khungtlin atum ti chungchanga angai dan ti hian asoya goal sang khat mo Cristiano Ronaldo hian ati nge yang a hlotling ngei don ani tia hian rin hlelna ka nei lo Cristiano hian goal sang khat apuitlin ngei dona ma se chumi ati huna chuan a record ro pui taka wanga party abua saya min som theing hit lo ngei ka be sei tin nui chungina soi Carlo hian Ronaldo hian goal sang khat akhungtlin ngei aringani tuna hian Ronaldo hian a career puma ramle captain match sang khat zanhi somkwa pasari a khel towa goal zakwa somnga pathum khungin assist zanhi somnga pakwa anei tel match sang khat zanhi somkwa pasari atangin goal contribution sang khat zanhi som pani lai anei tlinga pui hem takani atum goal sang khat khungtling turin goal somli pasari chau khungbel amamo towa tuna hian club level football khel achun jom zela anram Portugal tan a khelchun jom zel don boka kumin sangni somni panga a hian ramle club tan match somli pani a khel tling towa chuta tang chuan goal somthum pasari lai akhung le der to bok tuna November kan hmang me ka club level a kum ina match khelma bak paruk ala neya
Adam tha a coachina kheltir ani bok chuan match somli pariat a khel tling thei don ti na ani kumina match somli chuang a khel si chuan na kum sang ni somni paruka club level in elna apa ngai na kaldona international break FIFA calendar a chuan tumli tal om turania tum khata match ni tal atlem bera an khel arin om boka chumi baka chuan FIFA World Cup in elna khel tur ala om don bok chu po World Cup om to zong zonga ram in el an tamber tum ani dona wanga match khel tur atamber tum tur ani le zela Ronaldo hian dam tha a match luang taka a khel zel chuan nakum sangni somni paruka match somnga khel clean chance anei don chianga tuna gol somli pasari chau mamo to hian kum ina match mabak anei tele nakuma match a khel thei zat vel tura rin ngai tua hian gol sang khat hi nakuma atlin mai long mo ti ngai dan hi apianga midam tak chuan FIFA World Cup kuma nge gol sang khat apui tlin an ring ani FIFA World Cup in elna nge apui tlin ani ngat phei chuan a chuan om le zualang tipol tepo an oma Cristiano Ronaldo hian gol sang khat akhung tlin ngei rin na hi ama zong ain alian ta zel ani bere kan topic nanung bera lu ta ila BBC na transfer thuleng sang alak khom atarlante soita ila heta hian Sky Sports Germany interlangin Manchester City manager Pep Guardiola chuan German club call na tangin kumsom pakomi side el mala laklu adua ani hi pephian kai hroi achak leya scout tirin azir chian tir to a Manchester City hian laklu tumin andor zui ngei po arin omani Telegraph interlangin Nottingham Forest chuan English midfielder an player poimoni bok kumsom ni pathumi Elliot Anderson hi an hral phal lova hral lo dan kong andap chunzom zel ma se Manchester United le Newcastle baka club lian dang engi musatin an be sei meka ama be sei tu te hian paul makteroi zat chuang an thia chuak phalani ero chuan Nottingham hian an hnar phal arin omlo ni in atar langani Portuguese sanchin butian tar langin Wolverhampton midfielder Joe Gomez chuan Manchester United pan a lova kumsom ni palimi hi United hian an be seya paul makteroi somli pali borvel tal sen angai arin om ESPN in darlangin Manchester United chuan January classic transfer kongka hon huna midfield ti chaktumin transfer an mangdon lova nipui transfer kongka hon huna lo midfield lam hi chu thuam chak antum don ni in atar langani heta hian Brighton player Carlos Baleba te Crystal Palace player Adam Wharton te Stuttgart player Angelo Stiller te hi an be sei jingami anni team talk in darlangin Liverpool chuan Bournemouth atangin kumsom ni pangami Anton Semenyo hi laklu antum leya January thachunge hian tlar malam ti chakna turin laklu antum don Fabrizio Romano antar langin German striker kumsom thum pani mi tuna West Ham tana khelmek Niklas Füllkrug hian chawna thar ma chona duwa a khelmek na club West Ham hi chua sanin Bundesliga lama kirle tepo aduani Football Insider intar langin Ivan Toney chuan Saudi Pro League club Al Ahly hian khelchun zom zela duwa kumsom ni pakomi hi Tottenham Everton le West Ham ten an be sei ni in thua thanga hetiang kara hian Tony hi chuan Saudi Pro League lama hian sum tam tak lo chua chun zom zel aladu ani Times in tar langin tu hnaya Republic of Ireland tana vul mai Tottenham player Louis Troy Parrott hi tuna hian Dutch club AZ Alkmaar tana khelmeka kumsom ni pathumi ni in ani hi Premier League club then khatin an be sei ni in Times hian atar langani God offside in tar langin Arsenal Chelsea le Real Madrid te chuan Juventus atangin Turkish rol thar duom kumsom ni mi kenan ildc laklu antuma andor mek ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se